Werne Deutsch. Merhaba Valneja. Bu dersteki nû dîsal pêşberî ser tekstekî em ê Almanî bibin. Dijital medyen îmaltak di rojene da Medya dijital. Heutzutage spielen digitale Medien eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben. Îro de dibe niha dema ku em tê dane Medya dijital eine sehr wichtige Rolle. Rolekî pir girîng li ser jiyana me de dilîze. Belê hevalino, heutzutage spielen digitale Medien eine sehr wichtige Rolle. Li vir eine sehr wichtige Rolle ki jane feminine. Hevalino. Akuzatifatiye bikaranîn. In unserem Leben, Leben, çiye Leben, das Leben. Ji ber ku prepozisyona înê heye, li vir em ê çi bikin datif. Unserem Leben. Fast jeder Mensch, hema her mirov besitzt xwediyê, besitzt li vir xwediyê tiştekî ye, haben jî em dikarin bînin, lê besitzt jî em dikarin bikarbînin. Ein Smartphone, einen Computer, das Smartphone, der Computer, Akuzatif, oder ein Tablet. Yani jî das Tablet li vir dîsa akuzatife. Ya jî xwediyê tableteke. Dibe hema her mirov xwediyê ya smartphoneye ya jî kompüterê ya jî tableteke. Diese Geräte evan amûr û alava van cihazan machen unseren Alltag einfacher. Van cihazan mirova jiyana mirovan ya rojane, alltag rojane hêsan dikin, einfacher hêsankirine hêsan dikin. Aber sie können auch Probleme verursachen. Lebele li vir zî çiye diese Geräte lê dikin çi dikin auch Probleme verursachen. Problema jî bixweretînin. Yani dibin sedema problema jî. Pirskirêka jî. Einerseits Doppelkonnektoren bû. Heke we bi bîr anî dersê me berê da me ser Doppelkonnektoren jî me videoya çêkiribû. Einerseits und andererseits. Ji alîkî ve und ji alîkî ve din. Tê watê. Einerseits helfen digitale Medien uns dibe ji alîkî ve medya dijital alîkarî dideme mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Dibe bi malbat û hevalên xwe re mit Freunden bi hevalên xwe re yan jî bi malbatan xwe re Kontakt zu bleiben. Kontakt çê dike? Kontakt danî dike? Informationen schnell zu finden. Informationen lezgin dibîne. Und viele Dinge pritişta dibe online zu erledigen. Pritişta dibe online têdigihîje. Zum Beispiel Minak, Einkaufe, Danûsenden, Bankgeschäfte, xebatên alîgirên bankayê kar û xebatên bankayê em dikarin ser online çêkin. Oder das Lernen einer Fremdsprache. Das Lernen einer Fremdsprache li vir genetîfatiye bikaranîn. Hevalino das Lernen li vir xwe xwerûye eine Fremdsprache, die Fremdsprache ji ber ku genetîfe çi dibe? Dibe einer Fremdsprache.
Yani davina da erti. Der. Besonders wegen der Corona-Pandemie haben viele Menschen erkannt, بتایبەتی دەبێ بە کۆرۆنا پاندەمیرە دەما کۆرۆنا پاندەمی چێبوو وی وەختێدا پری مرۆڤان دەبێ پری ئینسانان هین کرد wie nützlich digitale Technologien sind. Yani dijital teknoloji çiqas giringe ya çiqas ku mirov dikare bikar bîne pirî mirovan viya hîn kir. Yani giringe çimkî ji ber ku herkes li malê ma, herkes ciyê xwe de ma û çi kir herkes îşi xwe online bikaranî. Andererseits jaliki werden dibê verbringen viele Menschen zu viele Zeit vor dem Bildschirm. Verbringen zu etwas. Mezekin yani Waqt derbaskirin. Tevî watayê verbringen Zeit Waqt derbaskirin. Wextê xwe bi çi re derbas dike? Viele Menschen zu viele Zeit vor dem Bildschirm. Wextê xwe li pêşiya li vir for li pêşiya dike çi dike datif. Pêşiya ekranê Bildschirm ekranê. Li pêşiya ekranê wextê xwe derbas dike. Das kann negative Folgen für die Gesundheit haben. Belê ev jî dibê encamên xirab çê dike. Di jiyanê da di tenduristiyê de encamên xirab çê dike. Wie zum Beispiel Schlafprobleme, mînaka daye, ser mînaka dibe, pirsgirêkên razandinê rûkin şimersin, êşa pişt o da konsantrasyon şvîrîkaytin. Yan jî dibe konsantrasyon. Da aliyê konsantrasyonê de evan pirsgirêka çê dibin. Auch Kinder und Jugendliche dibê zarok û ciwan sollten lernen, wie sie verantwortungsvoll digital Medien umgehen. Dibê gere zarok û ciwan hîn bin berpirsyariya medya dijital çawaye gereviya hîn bibin. Deshalb ist es wichtig, ji ber wî dibê ev giring e deswegen piştîvana çi dahatin? Piştîvana lêker dahat evalno bibîrbînin ev yana Hauptsatzen. Çi giring eine gute Balance zu finden. Ve balanseke baş balans çiye dengeye baş bibînin. Li vir çiye zu infinitiv hatiye bikaranîn. Es ist wichtig. Deshalb ist es wichtig. O piştî çi haniye zu finden. Haniye. Zu plus infinitiv. Xwaru dimîne lêker. Digitale Medien sollen das Leben erleichtern. Dibê medya dijital jiyanê hêsan dike. Aber nicht bestimmen. Dibê gere jiyanê bi rêve nebe. Dibê gere medya dijital jiyanê bi rêve nebe.